Što je posebno zanimljivo, to je analiza kadrovske strukture opštine. Što se tiče sistematizacije, predvideli ste 81 radno mesto za službenike opštine, od toga je zaposleno 53 službenika, tako? 28 radnih mesta je nepopunjeno, tako? To ste vi zaduženi. Istovremeno, vlast planira nova zapošljavanja, umesto da optimizuje postojeću strukturu i smanji troškove administracije, a ne da ih dodatno povećava, preraspodeli poslove, unapredi efikasnost rada postojećih službenika, umesto da zapošljavate i plaćate nove. Strukturna nelogičnost. Previše imate savjetnika, a ti savjetnici vas izgleda mnogo loše savjetuju, jer onda ne biste pravili ovakve greške. Samostalnih savjetnika, evo sad ću vam reći, samostalnih savjetnika imate predviđenih 18 po sistematizacije, 18 predviđenih, od toga 9 zaposlenih. Savjetnika imate 32, od toga zaposleni, molim vas, predsjedniče, budite parlamentarni. Mlađih savjetnika imate 8, a 4 zaposleno, znači sve po pola imate manje. Saradnika 28, od toga, mislim, imate toliko radnih mesta, a od toga imate 8 zaposlenih. Viši referenti, ovdje ste napravili grešku i stavili ste da imate 3 radna mesta po sistematizaciji, a zaposlili ste 8. Što je neko prevideo, koji i zašto zaposlio nekoga van sistematizacije, to je posebno zanimljivo znati. Ima visokih zvanja, imate previše tih samostalnih savjetnika, koji verovatno... Ne, imate previše savjetnika i ovih sa visokim zvanjima, nema ko to da izvrši. Treba vam više izvršilaca, referenata i onih ljudi koji će zaista da sprovode te vaše odluke i da rade sa ljudima.